Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 z'ukwa 9. Ububirigi bwatangaje ko buzemera Palestine nka leta yigenga mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye. Bikurikiye icyemezo gisa nk'iki cyafashwe n'ibindi bihugu birimo nk'Ubwongereza, Australia na Canada mu kotsa igitutu Israel kubera intambara muri Gaza. Mu Burundi, mu gihe itangira ry'amashuri ryimikirije muri uku kwezi kwa 9, ababyeyi n'abanyeshuri baravuga ko bafite impungenge z'ibikoresho byabaye imboneka rimwe. Je mfise abana bere batatu bayiga ku mashuri biratandukanye, niriwe ndavuga ngo niri ibintu birazimvye gose kuko hari aho banci 55 kandi mu mwaka uheze twari munsi y'40. Umukuru w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika Mohamed Ali Yusuf yasabye impande zihanganye muri Sudani gucubya intwaro no kwemerera abatanga ubutabazi kugemura inkunga nyuma yuko inkangu rwishi irigishirize umurenge wose mu gace ka Darfur. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe bari wa kabiri muri ibi biganiro babona nini radukunda. Ikaze ku makuru arambuye, duhera muri Brazil aho urukiko rw'ikirenga ruri gusuzuma umwanzuro mu rubanza rwa Jair Bolsonaro aregwamo ibyaha byo gutegura ihirika ry'ubutegetsi no kuvogera ibyavuye mu matora yo muri 2022. Umwe mu bacamanza Alexandra de Moraes yavuze ko Bolsonaro wahoze ari perezida ugendera ku matwaro y'uheza nguni yashakaga gushyiraho ubutegetsi bw'igitugu igihe yatangizaga ubugumutsi nyuma yo gutsindwa na Luis Inácio Lula da Silva. Bwana Moraes yongeyeho ko igitutu cy'amahanga kitazagira icyo gihindura ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashinje Brazil gukorera Bolsonaro urubanza yise urw'abaringa, agerageza ndetse no kugira ijambo ku rubanza anyuze mu nzira zo gushyiraho amahoro n'ibihano. Umukuru w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika Mohamed Ali Yusuf yasabye impande zihanganye muri Sudani guhagarika imirwano no kwemerera abatanga ubutabazi kugemura inkunga. Ni nyuma y'inkangu rwishi yadutse imara mu karere ka Darfur. Imitwe y'abarwanyi iravuga ko abantu bagera ku 1000 bishwe n'imyuzure ikomeye ikayirigisa umurenge wose. Inkuru ya Akisa Wandera muri imva mu ijwi rya Prime Ndiko Magenge. Umugwi Sudan Liberation Movement ugenzura ako karere uvuga yuko ako kaga kateye kuwa Mungu inyuma y'imisi hagwa imvura y'isegenya. Benshi mu bo kakoze ko bari basanzwe barateshejwe izabo n'intambara hagati y'igisirikare ca Sudan n'umugwi witwara bwa gisirikare wa Rapid Support Forces muri Darfur ya ruguru bahungira mu mitumba. Ubutegetsi mfata kibanza bw'igihugu burongowe n'igisirikare bwavuze yuko bwababajwe n'abantu amajana bahatakarije ubuzima, ariko ntibwemeza igitigiri c'abapfuye. Amakuru atangwa na ONU aho hantu avuga yuko abantu bari hagati y'amajana 3 n'igihumbi bashobora kuba barapfuye. Ishirahamwe ry'abaganga babagira neza Médecins Sans Frontières rivuga yuko urugero nyarwo kuri byo nonekaye n'abateshejwe izabo rutaramenyekana. Abakozi bayo bariko barakurikirana uko ibintu bimeze, bongera bakorana n'ayandi mashirahamwe mu kugira ico bafashije. Abategetsi b'abatalibane muri Afghanistan baravuga ko umubare w'abantu bishwe n'umutingito wo ku cyumweru mu burasirazuba bw'igihugu wazamutse ukagera ku 400. Umuvugizi w'ubutegetsi yatangaje ko abantu 300 bakomeretse. Loni ivuga ko abantu bari basinziriye igihe umutingito wakubitaga mu ntara ya Kunar, bityo bakananirwa guhunga. Ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba byakomejwe n'inkangu zazibye imihanda mu bice by'imisozi. Hagati aho hari n'undi mutingito mushya wibasiye agace kakubiswe n'uyu mutingito ku cyumweru. Uyu nguyu mushya ukaba urikokana bw'ibipimo bya 5 n'ibice 2.
Ububirigi bwatangaje ko buzemera Palestine nka leta yigenga mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye. Bikurikiye icyemezo gisa nk'iki cyafashwe n'ibindi bihugu nk'Ubwongereza, Australia, Canada n'Ubufaransa mu gushaka kotsa igitutu Israel kubera intambara ibera muri Gaza. Inkuru ya James Waterhouse muragezwaho na Yvette Kabatesi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Maxime Prévost yavuze ko yizeye ko iryo tangazo rizaharura inzira y'igisubizo cya leta ebyiri, aho leta ya Palestine yashobora kubana neza na Israel. Bwana Prévost yongeyeho ko ibyo yatangaje biri mu rwego rwo gushakira umuti amarorerwa ariho yibasira abantu i Gaza, hamwe n'icyo yise imvururu zinyuranije n'amategeko ziterwa na Israel. Ariko na Palestine ngo hari ikisabwa. Uwo mutwe wa gisirikare ugomba kurekura abanya-Israeli wari warafashe bugwate bari basigaye. Intambara y'Igaza ntivugwaho rumwe mu muryango w'Uburayi, cyane cyane ku bijyanye no kuba ugomba gushyira igitutu kuri Israeli mu bijyanye n'ubukungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zari zaramaze kwamagana abahamagarira kwemeza Palestine nka leta yigenga, zishimangira ko igitekerezo nk'icyo cyagombye kumvikanwaho hagati ya Palestine na Israeli gusa. Hagati aho, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israeli nta kintu aravuga kuri ibi byatangajwe bishya, ariko yigeze gukomozaho ko byaba ari intsinzi ya Hamas. Polisi mu Bufaransa yishirashe umugabo ukekwaho gutera icyuma abantu bagera kuri 4 mu majyepfo y'umujyi wa Marseille. Uyu mugabo bitekerezwa ko ari umunyaputuniziya, yarasanzwe agenzurwa na polisi kandi yari yaraciwe kugendana intwaro. Biravugwa ko ibi byabereye muri hoteli aho ukekwa yari yaraye nyuma y'intonganya zishingiye kutishyura ubukode. Uburyo abatewe icyuma bameze, barimo ndetse n'umuyobozi wa hoteli nyir'ubwite n'umushyitsi wari uhari, ntibuzwi. Aho mu Bufaransa kandi ku yindi nkuru ishamikiyeho, umuhango wakozwe muri Madagascar mu kwibuka igarurwa ry'uduhanga dutatu twari twarajyanywe mu Bufaransa nk'ibihembo mu myaka 128 ishize. Byizerwa ko kamwe muri utwo duhanga ari ak'umwami wa Madagascar wishwe aciwe umutwe n'ingabo z'Ubufaransa. Ubufaransa bwahoze bukoroniza iki gihugu bwari bumaze igihe mu gitutu gikomeye mu myaka ya vuba ishize cyo kugarura imibiri y'abishwe. Inkuru ya Mayeni Jones mwumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Utwo duhanga twashitse muri Madagascar tuvuye i Paris kuwa mbere mu ijoro, twakigwa nabo mu bwoko bw'abasavalaka. Kuri uno wa kabiri mu gitondo, ivyo bisigarira byajanywe n'abasirikare mu ntatemwa iri ku mugwa mukuru, umuhango witabiriwe n'abanyacubahiro batandukanye hamwe n'abakomoka ku mwami Towera. Perezida André Rajoelina yavuze ko igihugu ciwe gishaka gateka kuri abo bose bagwaniye Madagascar haraciye imyaka 128. Utwo duhanga tuzoca tubandanya urugendo twerekeza mu ntara umwami Towera yiciwemwo n'abasirikare b'Abafaransa mu 1897. Haheze igihe hari igitutu ku bihugu vyahoze bikoronije ibindi ngo bisubize ibisigarira hamwe n'ibikorwa by'ubugenegene mu bihugu bivyegukira. Mu kwezi kwa gatandatu, Ubuholandi bwasubije muri Nigeria ibintu by'ubugenegene bizwi nka Benin bronze birenga 100. Iyi ni BBC gahuza miryango saa moya zirabura iminota 22 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye nyuma karuko gato cyane. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Dusubire mu Bufaransa ahasohowe inyandiko z'amategeko zo guta muri yombi Bashar al-Assad wahoze ari perezida wa Syria kubera igitero cyishe abanyamakuru babiri barimo n'umunyamakurukazi w'umunyamerika Marie Colvin ukora inkuru z'intambara muri 2012. Abacamanza bakora mu ishami rireba ibyaha by'intambara batanze izi nyandiko zo gufata abandi bantu kandi batandatu bari mu nzego zo hejuru mu butegetsi bwa Syria kubera ibindi bitero byagabwe ku cyicaro cy'itangazamakuru mu mujyi wa Homs nacyo kishe umufaransa ufotora Remy Ochlik. Bwana Assad yahiritswe ku butegetsi mu mwaka ushize mu kwezi kwa 12 ahungira mu Burusiya, akaba ariho akiri. Mu Burundi mu gihe itangira ry'amashuri ryimikirije mu kwezi turimo kwa 9, ababyeyi n'abanyeshuri baravuga ko bafite impungenge z'ibikoresho bikomeje guhenda kandi ari ibikoresho by'ingenzi. Amakaye, impuzankano cyangwa umwambaro w'ishuri mu Kirundi ni bimwe mu byabaye imboneka rimwe kuri bamwe mu babyeyi. Ababyeyi rero bakaba basaba ko ibyo biciro byagabanurwa. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura.
angirira demi niyo 2 demi abisepare nabisepare c'est mieux. Turi muri imwe mu maduka adandaza ibitambara bashoramwo impuzu abanyeshuri bambara iyo bari mu masomero. Abaza kugura ivyo bitambara si benshi kuko abatari bake ubukene burabugarije, abandi barumiwe. Naye naronse urumva usanga ibintu bizimvye, rero kacu usanga biragoye cubandanya urondeza turabaho zizimbutse canke ukaraba urumva natwebwe tuza kuzigwa ni kubera nyene umwana abahinduye amashuri ahandi ho ntiba byoroshe bivanye n'ubutunzwe ne bwifashe mu gihugu. Byoroshe kuko je mfise abana bere batatu bayiga ku mashuri biratandukanye, niriwe ndavuga ngo niri ibintu birazimvye gose kuko hari haho banci 55 kandi mu mwaka uheze twari munsi y'40. Ahandi hoho narumiwe nabuze uko ngira kuko bambwiye ko imetero iyo uniforme kuri iryo shure bambwiye ko ari ibihumbi bishika hafi 50. Ukuvuga uniforme z'umunyeshuri umwe cazigwa mu bihumbi bishika 300. Birateye ubwoba n'ukuri. N'udandaza ibitambara aho kuri Avenue de la Mission mu gisagara ca Bujumbura arahuza n'abavyeyi ko ibintu bizimvye. Aravuga ko arico gituma abashorera atari kirenga. Kazungu Alexandre agahanura abadandaza kutazimba abavyeyi. Nubahanura kutikiga mu kiza bafatiranire n'abavyeyi ko ni periode biba bikenewe niko mugabo umudandaza suwikika mu kiza umudandaza nukorera ku nyungu ziwe n'izabandi ntarebe inyungu ziwe wenyine. No hanura abandi rero biyumvira kuduza ibintu kubera ko abakiriya baba babanye benshi baba bakenewe atari byiza. Abashona impuzu z'abana nabo nyene baremeza ko ibintu bigoye ubu kuko abavyeyi baza gushonesha impuzu z'abanyeshuri ari bake ugeranije n'imyaka iheze. Abantu bari kwashonesha buke kweri umva zuko ngira ngo barubukene bw'amahera ibintu binazimvye ko ni forum irazimvye gose cyane gose. Rero abashonesha ni bake nta bakiya turabona kweri. Imetero kera nko mu mwaka wahera yayigura nk'imetero nk'ibihumbi 15. Uno musage kugura cya gitambara cya uniforme asanga kigeze ku bihumbi 25 cyo ku bihumbi 30 bivanye n'ingane umudandaza yakiranguye akituzanye natwe tugishone kubera ubuzima buguma buzimba. Nyamba mu mwaka wahera twayimusonera nk'ijipo ku bihumbi 6. Iyo musaje kwisonesha agaca asanga tuyishona nko ku bihumbi 12 bivanye n'ingane ibikoresho byaduze. Dufate nk'amerastike twashira mu majipo wahora ugura 500 uyu munsi ugasanga imetero ku 5 ntivyoroshe ko yajipo izoja kuri ca giciro wamukorera ko ku mwaka uheze. Rero umuvyeyi wamubwira igiciro akumva biraremereye ashize ko nawe yaguze amametero y'ibitambara akahitamwo kubiheba. Hariho n'abagenda bashitse ku kibanza. Si uniforme gusa zazimvye n'ibindi bikoresho nkenerwa nk'amakaye navyo nyene ibeyi yaraduze. Perezida Xi w'Ubushinwa yasabye Pakistan kongera umutekano w'Abashinwa bamaze igihe baterwa n'abarwanyi bari mu kazi k'imishinga iterwa inkunga na Beijing. Mu nama na Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif, Bwana Xi yabwiye Islamabad kwizeza umutekano w'abakozi b'Abashinwa n'inzego zabo muri Pakistan. Ubushinwa bwashoye imari ibarirwa muri za miliyari z'amadolari muri Pakistani nka kimwe mu bigize umugambi wabwo mu kubaka imihanda, inzira za gari ya moshi ndetse n'ibyambu. Ariko myinshi muri iyi mishinga yabaye ihagaze ku ruhande rumwe kubera impungenge z'umutekano. Ubu ni saa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico runana. Agnes ngo yabonye umuti w'ikibazo amaranye iminsi. Honorine warasaba nyirabazungu imbabazi arazimuha se n'urunana. Ayiwe mana yanjye we ibi ni ibicungoreye we ni ibiki bibaye mukobwa sha habaye iki? Birarangiye Pascal we birarangiye we. Ibiki? Ibi biki birangiye se? Ariko se umbwira. Umumararongo wanjye ubanza byarangiye. Ngo umwana wanjye arapfuye mukobwa sha. Ujya mukobwa sha.
muga ngo byarangiye ibiki byarangiye umwana wanjye yapfuye we ego mana yanjye ninde ukubwiye ibyo maze kumwibonera aho mwamuryamishije muga ntanyeganyega nabibonye byarangiye we nimuhumure umwana wanyu ni muzima koko muga gusa nyine murabizi ararembye kandi cyane ayiwe narengize ngo byarangiye muga nimukora ibishoboka mumvurira umwana akire pe ni ukuri gerageza muga gerageza pe uko ibintu bimeze rero umwana wanyu ararembye pe byabaye ngombwa ko dufata umwanzuro wo kumwohereza mu bitaro bikuru ayiwe mu bitaro bikuru kandi byageze kuri urwo rwego Imana imfashirize umwana pe ahubwo mu gihe tugitegereje ambulance igomba kubajyana namwe nimwe mwitegura papa Miki karame shushu umwana nakanguka umugaburire umuhe ibya mu gitondo ngaho kugaburira umwana se ndabishoborara bisaba se ubuhe buhanga rwose papa Miki nabikoze kangahe se ubimuhe dore nari maze kubitegura dore biteretse hariya hirya kuri kariya kameza ndaza kugerageza umva wibuke kubanza gukaraba intoki mbere yo kugaburira umwana ngahore ubu se mu kanya sinari nazikarabye nihumura ikindi kandi ntahandi rwose nteganya kujya ndi hano mu rugo ubwo ni ngombwa kongera kuzikaraba cyane rwose isuku ni ngombwa kandi gukaraba intoki ugiye kugaburira umwana ni kimwe mu bihe by'ingenzi byo gukaraba intoki aho ndagukunze cyane Nori ubwo rwose usigaye uzi kuzirikana ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki ngengeye karemera rwose hari n'igihe mbyibagirwa ntanakubeshye simbyibuka reka mbikwibutse Kareme umuntu akaraba intoki igihe cyose avuye mu bwiherero agakaraba akoresheje amazi meza n'isabune yego ugomba kuzikaraba igihe cyose ugiye kugira icyo urya ukazikaraba igihe cyose ugiye kugaburira umwana umubyeyi agakaraba intoki igihe cyose agiye konsa umwana kandi buri gihe ni ngombwa gukaraba amazi meza n'isabune komeza umubwire ntuteze amatwi ugomba gukaraba intoki umaze gukuraho umwanda aho umwana yitumye ndetse umaze no kumusukura ugakaraba intoki zawe n'amazi meza n'isabune na mbere yo gutegura amafunguro ugaburira abagize umuryango wawe ni ngombwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune Kareme ibyo byose rwose uvuze bahora babitwibutsa ariko disi abantu ntibabyibuka pe njye mbona benshi bava mu musarani bakigendera wese ko wikuramo kandi nawe ujya ubyibagirwa Kareme Kareme reka nigendere rwose nasanga atayeri yigendeye umva ye Karame ndakumva ubanguka aricyo nshaka ko dukora muri iki gitondo icyo dukora igikize ndashaka ko muri iki gitondo tuza kujyana kureba mama ngo nde nande nje nawe ngo tujya kureba nde Kareme mama yewe ariko Kareme uba muzima cyangwa ubwo ibyo bitekerezo bikujemo gute koko mama udashaka kudushyikira mu gikorwa cyo gusaba no gukwa urashaka kujya kumurebamo ibiki erega humura mama yisubiyeho ngo iki mama yisubiyeho rwose ubu yiteguye kudushyigikira ejo twaravuganye yanyemereye ko yabigarutsemo nese uragira ngo njye kumurebamo ibiki kumusaba imbabazi yambwiye ko bizakunda ari uko ugiye kumusaba imbabazi Honori uribuka ko wamubwiye nabi igihe wavugaga ngo yitwara nk'aho ari we tuzashyingirana aho gusa Patrick Karame kowe nta kubonyera muri bya biganiro byabereye mu mudugudu wacu byerekeranye no konsa batuganirije ku bijyanye na gahunda yo konsa umwana nta kindi icyo ari cyo cyose ngo mumvangiye kugeza umwana yujuje amezi 6 umwana agatungwa n'amashereka gusa icyo gihe cyose nta kintu umuhaye rwose niyo gahunda ku mubyeyi wese igihe byatangira konsa umwana we rwose akamuha amashereka yonyine kugeza umwana yujuje amezi 6 akabona kugira ikindi amuha ngo ibyo bimaze iki se urakusha uzi ko wacitswe koko di uzi ko nabimbiye n'indirimbo ndetse abantu bakayikunda na tetirere rwose yamaye ishimwe wansubiremo ku kadeho nanjye nkiyumvira ubwo butumwa busho bimaze iki se ahubwo mbwira buriya ngo amashereka afite intungamubiri umwana rwose akeneye kugira ngo akore neza kumuvangira rero ikindi kitari amashereka bishobora kumutera uburwayi kuko umubiri we utaragira ubushobozi bwo kwakira ikindi kintu kitari amashereka harya uti nanjye nagombaga kuba naje muri ibyo biganiro utabizi amusaba w'intore umubyeyi ubisetse se
ubisetse none se busho mubazi ubwo urumva nari kuba mari nkandi koko busho umugabo ufite umwana uri muri icyo kigero cy'abagomba gutungwa n'amashereka yonyine iyo gahunda ntiriho umugore gusa n'umugabo we aba agomba kubimufashamo. ariko ubwo si ko kugeza ubu ntari nabona uwo mwana. utambwira ko kugeza ubu ngubu se Nadine atari yemera kukwereka umwana wawe? niko bimeze rwose. ikimbabaza kikanshengura umutima kikambabaza kurushaho ni ukuntu buri wese ambwira ngo uwo mwana durasa. nk'intobo ahubwo wagira ngo ni umuntu wagiye akora kopi yawe rwose uragenda atereka mu nda ya Nadine ngo ba. none nawe urambwira ubwo se niba atanyemera kubona uwo mwana urumva nagira uruhare muri gahunda yo konsa gute? cyakora nanjye birambabaje. ubu nari nzi ko mwamaze kumvikana rwose ibyo mwabikemuye ubona umwana wawe uko ubishatse ukanamuha icyo ushaka none nuko bimeze. wahorana icyusho se mwana wanjye uragira ngo ufashe iki se Patri? usho niba ari cyo wamfasha wakimfasha pe. urabizi ngiye kugerageza ndebe ukuntu nabahuza rwose. rwose sibyo no kuva na kera wari imfura rwose mfasha. nzagerageza. uzi ko nari ntangiye gutekereza ko utakije kankwa. reka ubwo wambwira ko hari ikiraka ugiye kumpa koko nkanga kuza kugikora Budesiya? aha nari ngize ngo da. reka maze ndavuze ntindaye ntaje kukureba nasanga wamaze kugiha abandi. harya uti nawe ushaka ko nguhingira? kankwa reka nze mbanze ntunganyiza indagara ntekera abana ndashaka kuzisekura nkakuramo agafu nkavangira mu biryo. ko noneho nishyana ndumiwe. kusetse se ahubwo ndatunguwe. utunguwe n'iki se kankwa? none se mwari habaye iki ku buryo umwana wa mwarimu agaburirwa indagara koko? reka indagara ni iz'abakene. uranyumvira di ninde wakubwiye ko ari iz'abakene kankwa? ubwo se ujya kugaburira abana indagara wabuze amafaranga yo kugura inyama cyangwa ukaba wafata imwe muri ziriya nkoko mworoye ukayibaga ukayibatekera? yewe kankwanzi reka iyo myumvire. urabizi ko kuri buri funguro rya buri mwana hakwiye kuba hariho ibikomoka ku matungo. yego indagara rero ni kimwe mu bikomoka ku matungo ndetse bikungahaye ku ntungamubiri zitaboneka ahandi. koko se? yego umwana rero ntakwiye kuvutswa izo ntungamubiri kankwa. najyaga nibwira ko ari iby'abakene da. oya indagara ni nziza cyane buri mubyeyi wese abishoboye agomba kugaburira abana indagara. cyangwa se ikindi gikomoka ku matungo ntikibure mu ifunguro ry'umwana buri munsi. yewega ndabyumvise noneho ngaho mbwira iby'icyo kiraka ushaka ko nzagukorera ntaye. mwiriwe yemwe. karibanye. murakoze. kankwa amakuru? amakuru ni meza yeweganye. ni karibu rero ngaka gatebe. mbese shaho ugira ngo ndatinda bude ndagira ngo tuvugane ubundi nigendere. nta kibazo. maze rero muhore mwumve Budensiyana ninjye waje mbere none ugiye kubanza uvugane na Nyensi. ntiwumvise ko yihuta kankwa? reka abanza urangizanye nanjye wahageze mbere. ariko nta n'ikibazo ntategereza rwose mukabanza mukavugana. nta kibazo noneho mbanze ndangizanye na kankwanzi. muzi ko nari nzi ko mutakije bana ba. mama twaje rero twaje rwose. hano rero ntaherukaga rwose. nibyo koko nanjye sinabaherukaga mukecuru nako mabo. mama rero nkuko wari wabinsabye kandi nanjye rwose nkabigusezeranya nari nzanye n'umugore wanjye mu rwego rwo kugusaba imbabazi. si muvugiro nari rwose arahibereye ngira ngo yagira icyo avuga. ubwo se we wabimvugiye papa Miki? kandi uhibereye shushu. ngaho ubwo mutangiye rero no kubisiganira. mukecuru ariko iryo jambo mukecuru urishakaho iki koko? ayiwe ariko usundi ijambo rwose ryo nako mabo. vuga ndakumva. nyine ndabizi twavuganye nabi umubwira amagambo atari meza. ni byiza ko ubizi. vuga uti watutse nyoko bukwe. mu by'ukuri narakubahutse kandi nyine uri mabukwe narakubabaje pe. narababaye cyane rwose.
ubwo rero nsabye imbabazi mu mbabarire rwose dusabye imbabazi rwose ntibizongera mama tubabarire ni ukuri mama tubabarire rwose yewe ni byiza cyane ko musabye imbabazi nanjye imbabazi ndazibaha urakoze cyane urakoze cyane ndumva nkeye noneho ku mutima wawe urakoze cyane urakoze pe umva cya ku mutima rwose imbabazi urazihawe urakoze rwose ahubwo se bana ba turakumva mama iyo myiteguro se muyigeze imyiteguro se nyine ni kwa kundi nakubwiye ejo ni hehe mwumva se mukeneye ubufasha ndebe ko hari icyo nakora shaka nkonza aragiye noneho reka natwe twivugira ibyacu yego erega n'ubundi sinari kukubwira ibyanjye agihari ngaho mbwira shabude nkomeje kugenda mbona ibintu birushaho kunshengura umutima bimwe byawe na Chris na Leya se cyane rwose noneho se kandi byagenze bite uzi ko mperuka kukubwira iby'uko Leya yari yiriwe yikuba kuri Chris cyagiye cy'imikino n'ibiganiro by'urubyiruko uzi ukuntu byambabaje bude ndabizi sha ubu noneho rero nabonye ibindi bintu byanshenguye umutima mama yanjye n'ibiki wabonye se kandi sinzi ukuntu nageze ntanirebera kuri WhatsApp nuko satana aranjyana ntura kuri status za Leya sha igikobwa cyagiye kirundaho amafoto atandukanye amugaragaza ari hamwe na Chris Shabude aherekejwe n'amagambo y'urukundo nk'ubwo kuki uba wabonye ibyo bintu koko nabiguyeho ndabibona sha buriya rero wakubwira ko nanjye nari nabibonye ariko nkirinda kubikubwira ntabwo nifuzaga kubibona rwose nabibonye rero sha none ndumva umutima washengutse uzi kureba yiyegereje Chris yimwenyuza akirerembuza amaso mbese ariko se waretse gukomeza guhura n'ibyo bintu bya Leya na Chris koko nabyibuza ntese ariko bude ko nanjye mba ntabishaka rwose ariko bikagira gutya umutima wanjye nkabona werekejeyo ubuzi kugira ngo mbyibagize ubu nafashe umwanzuro wo kunywa inzoga uticyanye umva ubu ngiye kujya mva mu kazi mpitire mu kabari cyangwa nzigure nzinywere mu rugo iwacu have sigaho anyenda kubujije ibyo bintu ntuzanabikinishe kuko aho kukurinda ibyo bitekerezo inzoga izagukurura ibibazo byinshi wa mwana w'umukobwa we nese ubu ngine nte koko ahubwo se wajya ushaka ibitabo ukisomera cyangwa ukajya wigira muri siporo ubundi ukisengera ubu se hari icyo byamfasha koko we Agnes ntiyorohewe inama za Budensiya na Saricyo zizamufasha naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo badusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. Gusa mbere yo kuva muri studio nakubwira ko Ububiligi bwatangaje ko buzemera Palestine nka leta yigenga mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye. Bikurikiye rero icyemezo gisa nk'iki cyafashwe n'ibindi bihugu birimo nk'Ubwongereza, Australia na Canada mu rwego rwo kotsa igitutu Israel kubera intambara iri kubera muri Gaza. Naho umukuru w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika Mohamed Ali Yusufu yasabye impande zihanganye muri Sudani gucubya imirwano no kwemerera abatanga ubutabazi kugemura inkunga nyuma y'uko inkangu rwishi irigishije umurenge wose mu gace ka Darfur. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com. Yarayobowe na Nini Radukunda, twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Genda Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango.
urararyana.